Ko bi to rekao da će Android korisnik preko noći preći na iOS? Poštovanje i dobrodošli na recenziju iPhone 11. Dakle, prije svega vidimo kutiju koja je tanka, koja je predivna, na kojoj se vidi da piše na iPhone. A sada ćemo je i otvoriti, koristim moj mobitel nekih tjedan dana i reći ću vam jesam zadovoljan njime ili ne. Dakle, vidimo mobitel unutra i sada mi se uključuje pozadina ovdje. Dakle, LCD ekran, koliko 6,3 inča dimenzije i vidimo ovdje uputstva na ovakvim malim karticama na kojima je nacrtan iPhone. Na njima se dobe uputstva. Sada ovdje mučim spremiti. Dobijemo igraču koja je u ovome. Samo što ja moram biti ja pa ju izvadim. I dobijemo kabel. I ovdje je došla poruka. Dakle, dobijemo kabel USB-C na tipični Apple. Ne dobijemo punjač, ne dobijemo slušalice, zato već uposti da Apple pazi na ekologiju. Idemo sada i vidjeti što je zapravo na tome iPhoneu. Vidjeli ste na trenutak aplikacije, dakle savršeno klize prsti. Kada potegnete gore možete izaći iz aplikacije, možete i ostati u njoj. Dakle, imamo i za široku 12 megapikselnu i ultra široku 12 megapikselnu kameru. Gore imamo ovaj noć na kojemu se nalazi sve i svašta. Sada ću pustiti video da vidite kako vrti sliku na tom LCD ekranu. Video je 4K, ide do 2160. Ja sam se stavio na nešto manju rezoluciju, zašto ne, sada ću ovdje približiti da bude preko cijelog ekrana. Po meni savršeno vrti. Video izgleda odlično, prije svega pohvale onome koji je napravio video. I dakle, sjajan kontrolni centar. Neki kažu treba se priviknuti na iOS, ja sam se priviknuo prvi dan. Sada ću vam ovdje, evo konkretno iz prve ruke pustiti glazbu, a vi ćete u pozadini moći vidjeti neke fotografije koje su snimljene ovim uređajem. Dakle, idemo. Ajde da čujete, evo, dakle iz prve ruke. Donji zvučnik i zvučnik na noću. Sad meni na sredinu. To je to od ovog videa, vidimo se ponovo u sljedećem videu. Pozdrav! Dakle, idemo. Ajde da čujete, evo, dakle iz prve ruke. Donji zvučnik i zvučnik na noću. Sad meni na sredinu. To je to od ovog videa, vidimo se ponovo u sljedećem videu. Pozdrav! To je to od ovog videa, vidimo se ponovo u sljedećem videu. Pozdrav! Pozdrav!